twongeye kubaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi nkuru tugiye kwibandaho. Umuvugizi wa FDLR haramagana amakuru avuga ko umugaba mukuru w'ingabo wayo ari we General Byiringiro yaba yafashwe ndetse aricwa. Turaza kugaruka muri aya makuru. Naho societe civile muri Kongo irarega igisirikare cya Kongo kugenda bigura ntege ndetse no gukorana n'ubutasi kw'abagambanyi mu kutuma igisirikare cya Kongo n'igihugu byose bitsindwa. Barahamagarira Felix Tshisekedi kohereza Jean Pierre Bemba ndetse na Minisitiri umwungirije kuza kuba muri Kivu aho gukomeza baba Kinshasa baza gusura gusa. Naho mu Rwanda Minisitiri w'Abanyamahanga wa Tanzania ari mu Rwanda aho avuga ko aje gutsura umubano ndetse no gukomeza ubufatanye busanzwe. Nubwo avuga gutya umwuka ntabwo wigeze uba mwiza kuva aho Tanzania yohereje ingabo zayo mu gisirikare cya SADC mu rwego rwo gufatanya na Leta Kongo kurwanya umutwe wa M23. Na makuru ukomeje gutega amatwi kuri RT imena ikubitira ikinyoma ahakubuye umunyamakuru mu Rwanda witwa Papi Valence biravugwaho kuba yakubiswe ndetse arakomeretswa n'abadaso mu karere ka Kicukiro. Turabigarukaho muri aya makuru. Ese ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru bafatwa bati? Daso rero iravugwaho gukomeretsa uyu munyamakuru. Na makuru yacu komeje gukurikirana. Minisitiri rero wa Tanzania ati Minisitiri Makamba wa Tanzania ati yashimangiye ko umubano w'u Rwanda uhari ati turi abavandimwe. Naho muri Haiti Minisitiri w'Intebe wa Haiti yeguriye aho ari mu mabanga aho mu mahanga kuko imyigaragambyo ndetse n'igisirikari cy'inyeshyamba gikomeje gufata ibice by'umujyi wa Haiti Port-au-Prince. Hagati aho uyu minisitiri ari mu mahanga nibwo yemeye kwegura ko uyu muyobozi w'inyeshyamba mu murwa mukuru Port-au-Prince yari yamubwiye ko natareba nabi azicwa. Reka rero tutangire n'amakuru yacu arambuye tuyahereye muri Kongo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari imirwano ikomeje mu gace k'Amajyaruguru. Byavugwa ko rero umuyobozi wa FDLR General Byiringiro yaba yishwe n'ingabo za M23 mu gitero cyakabwe ku gice cya Bwindi. Nyamara aya makuru aravuguruzwa. Amakuru ikesha ijwi rya Amerika avuga ko General Byiringiro atigeze yicwa cyangwa akomeretswe nk'uko bivugwa, ahubwo ngo yaba ari propagande. Hagati aho kandi ngo urugamba ngo rwari rukomeye cyane ku buryo abasirikare benshi ba FDLR bashiriyemo, nubwo mu rugamba utamenye uvuga amakuru, ariko muri iyi minsi M23 igenda ifata ibice bitandukanye byinshi birimo na byahoze ari aha FDLR. Umushikiranganzi wa mbere wa Haiti yemeye gutanga imihoho. Minisitiri w'Intebe rero wa Haiti yemeye kwegura bwo yari ari mu mahanga nyuma y'uko aterewe ubwoba n'umukuru w'inyeshyamba ziri mu rwego Port-au-Prince zigenda zifata uduce turi strategique. Uyu minisitiri yabanje kwihagarara avuga ko leta ye izahangana kugeza kuwa nyuma, nyamara uyu mutwe mu bandi wamweguje neza. Hagati aho ariko haribazwa niba uyu mutwe mu bandi hari ikintu ugamijwe cyangwa hari amahanga aho inyuma. Twibutse ko igihugu cya Haiti ari igihugu cyagiye kigira ibibazo byinshi bya politike, by'umwihariko aho usanga abakomunisite n'abakapitalisite bahanganiye mu buryo butandukanye. Umunyamakuru Papi Valence yakubiswe arakomeretswa n'umudaso mu karere ka Kicukiro. Umunyamakuru asanzwe akorera televiziyo ya BTN, ari na televiziyo rero umuyobozi wayo yafunzwe kubera gukoresha sheke mpimbano nk'uko bitangazwa mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ubwo yaganiraga yakomerekejwe rero ngo n'umukozi w'urwego kunganira akarere mu gucunga umutekano udaso mu karere ka Kicukiro. Mu kiganiro yahaye Umuseke, uyu munyamakuru avuga ko yasagariwe kuri uyu wa kabiri tariki 12 Werurwe 2024 ubwo yari yagiye gutara inkuru mu murenge wa Niboye. Ndahira ati twari turi ahantu Kicukiro, ahantu bari gusenyera abaturage bavuga ko bubatse mu buryo bunyuranije n'amategeko, ariko abaturage bakagaragaza ko hari ibaruwa y'umujyi igaragaza ko abo baturage bashobora kwisanira, ariko umwe mu bafite inzu agaragaza ko yatswe miliyoni 3 n'ushinzwe imyubakire mu karere. Umusaza uhari akavuga ko yasabwe ruswa ya 300,000 y'ibihumbi 3 na daso ku rwego rw'umurenge
bayabima bakavuga ko ariyo ntandaro yo kuvuga ko bitemewe bikabaviramo gusenyerwa. Umunyamakuru avuga ko yatangiye akazi ko gutara inkuru maze Dasso iramusagarira. Dasso yahise atambuka nta kintu na kimwe yambajije, yaza atangira kuniga. Ibyabaye byanunguye, ariko bamwe mu badaso bari aho bari babiri bakoze ibyo bari nyambuye mikoro ariko banyambuye mikoro ariko baranazinsubiza ndagenda. Uyu avuga ko yakomerekejwe, agira uti umudaso umwe yankubise ingumi ku munwa ndakomereka ariko nta gikoresho cyamenetse. Yasabye ko uyu yahanwa kandi bakajya borohereza umunyamakuru mu gutara inkuru ye. Ubwisanzure bw'itangazamakuru buvugwa mu Rwanda. Reporters Sans Frontières ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru tubahirizwa ndetse inzego za leta zikaba zivanga mu mikorere y'itangazamakuru mu Rwanda, aho abayutuba benshi barimo nka Theoneste, barimo Cyuma Hassan bose bafunzwe. Nyamara nubwo bavuga batya, leta y'u Rwanda ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru ari burindwa na leta kandi ko umunyamakuru agomba kwisanzura ariko nita ku nshingano ze zo kurengera umutuzo wa rubanda. U Rwanda na Tanzania rero ngo byiyemeje kwagura ubufatanye mu kubana neza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda yatangaje ko u Rwanda na Tanzania byiyemeje kwagura ubufatanye mu ngeri zinyuranye zirimo ubwikorezi n'ibindi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr. Vincent Biruta yari kumwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Honorable January Makamba. Inama yabahuje yabaye kuri uyu wa kabiri ku biro bya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda. Intumwa z'ibihugu byombi zaganiriye ku bufatanye. Muri ibyo byaganiriweho harimo imishinga isanzwe yashoyemo imari, ubucuruzi n'ibikorwa remezo. Ubutumwa bwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda buvuga ko biri mu byifuzo byayo gukomeza umubano mwiza n'abaturanyi, hakongerwa ibikorwa by'ubucuruzi bityo bigakomeza gutanga umusaruro n'ubwiyongere mu bukungu. Minisitiri January Makamba wa Tanzania w'ububanyi n'amahanga yamenyesheje ku wa mbere ko avuye i Dar es Salaam n'intumwa bari kumwe berekeje i Kigali mu ruzinduko rujyanye n'ubufatanye. Mu bayobozi bari kumwe nawe harimo abakuriye ubwikorezi, ubucuruzi n'inganda, ubuhinzi, ingufu n'abayoboye ibigo bitandukanye ubucuruzi muri Tanzania nk'uko ikinyamakuru Umuseke kibivuga. Hagati aho nubwo bimeze gutya, umubano hagati ya Tanzania n'u Rwanda ukomeje kuzamo agatutsi nyuma y'uko Samia Suluhu, perezida wa Tanzania, ahisemo kohereza ingabo mu mutwe udasanzwe wa SADC zo guhangana na M23 leta ishinja ko SADC ikorana na FDLR. Reka rero tubabwire andi makuru atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda. Muri Kongo rero societe civile iramagana ingabo za Kongo ko zidashyira mu hate kugira ngo zikomeze zirwanye igisigara cya M23 ku buryo gikomeje gufatanwa. Leta ya Kongo ikomeje gufatanwa uduce dutandukanye. Hagati societe civile iravuga ko ubugambanyi mu ngabo za Kongo ndetse no kutita ku gihugu ari byo bikomeje gutuma leta ya Kongo itakaza ibice. Nubwo bavuga batya, barahamagarira Perezida Tshisekedi kohereza Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'umutekano ndetse n'abamwungirije kuza gutura muri Kivu, aho kujya bajya kinjiza bagaruka, bigatuma batakaza umwanya ndetse batita kubikwiriye. Reka mbashimire kuri aya makuru yacu ari kuvugwa muri Kigali. Uwiteka abane namwe. Amakuru yacu nakagaruka ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Bye bye. Uwiteka barinde.